Pa ia foi le alo fao le mota. E ti fao le malai. O le sila tali matangi le fao tu ngā tangi Samoa. Le matangu fie leo le atua. Wa ia atofa ai le aso na lupe ma le tai ao salavas. Fo ia tupe ia le vi inga ia te ia. Matou tali tonu. A muli se taimi tu fonga le saunoanga au tu le nei aso. E anga tonu ai le mawalunga le nei tai ao. Toi foi se matu pala pala. Le malu tau aso. O le maota le nei tai ao. Ai o te tu la ima le nganga falo alo. Tau tala foi ma le awa tele. Fai masui o se tō whātau moli le fionga le fonga fitalai. O le fala fofolo o le palemeni. O le tōna vini mua o le whengainga a inga tu mua mo pule. Tau ina mātou whātalofa. Tau ina mātou whātulima. E awhi o mai le nei tai au. Sua lau sunga le tai tai o le sauninga. Lau sunga le tai tai o le Kalesia Worship Center Samoa ma le lalolangi. Lau sunga le apostolo to uta alori. A fio lau a fionga le tai tai o le malo. Le pale mia filifilia o Samoa. Lau sunga honorable. La uli le mali toa po la te wafos. Pa ia le tawhitolu whātau ngai o tu tino le tātou malo. Pa ia whale anganu. A ama malu sau sau ngata le atua malana ngaluenga. A fio maia. Su maia. Tala maia au lo to langi mama. Male soifua manuia le nei tai au. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. It's an honor and privilege to speak on behalf of the Speaker of the Legislative Assembly. Just to welcome you all to this special occasion, the special ceremony, the official swearing-in ceremony of the Ombudsman of the State of Samoa. Afio maia, tala mai au. Tu sai mal tātou pol kalame, o te wala au ma le whālau le lau sunga le taitai o le sauninga. Mo le taitai ino le tātou whamoe moe, i se sauninga alotu pupu. Ma le nganga whalau anu. Le ava ma le whaalau tele tua i fwoi lumo le pa ia o le maota nei le fionga le palmia ma rol kapaneta me spo i le malu nei for potonga. I just want to greet everyone that is here in the name of our Lord Jesus Christ, and I want to thank you. It's an honor to be part of this occasion. Tu oi man whaalo alu teli. Ala tatu talo. Le atua le tama le alu ma le anganga pa ia. Le atua o Samoa. E silsila nei potpotonga o taitai nei na e tofia e taitai le atunu. Le o matou poto mai ono le whamoe moel nei as. O matou wala watu I lo fia mai. Nganga pa ia taitai matou. Fetalai whaatonu mai. Haftai le maliu mal totua Keriso. Haftai lo nganga pa ia. E le swafa man malo Yesu Keriso. Amen. Amen. Watu le foi pese, mal datou pese.
Tātou whanolongo mwhafonga le upo le atua. O le Roma e balu alo le whai upo e luasful balu e o le totsful. O tātou ilo fo i e ngā lulue whaatasi me umai le lei ai lātou e ua alo lofa i le atua. O e ua wala uina i lona whina ngalo. Awai, o e na sira fia e ia ana mua. Na ia tō fia ana mua foi. Ia fō linga i lātou ilo nālo. Ia fō linga i ate ia. Ina ia avea o ia maunu matua o le auso e tō tele. O e na tō fia ana mua e ia, ua wala uina foi lātou e ia. O e ua wala uina e ia, ua taua mea tonuina foi lātou e ia. O e ua taua mea tonuina e ia, ua whamanueina foi lātou e ia. I will read in English. And we know that all things work together for the good of those who love God. This is Romans 8, verse 28 to 30. And those who are called according to his purpose. For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Whom he predestined, this he called. Whom he called, this he also justified. And whom he justified, this he also glorified. Yeah. Maybe I will try, and I know some of you will not understand Samoan, but this is the purpose and the calling of God. Everyone that is under this roof, you are here today because you have been called by God. It wasn't your decision. You have been predestined to be part of this. I don't know if you understand this. You didn't just decide last year to come here. I asked the two officers who came to see me, I said, why have you chosen me? And what I'm going to do. What it is for? Because I'm not very familiar with what an ombudsman or ombudsman, what does he do? Okay, now I understand. But this is the purpose and the calling of God. And what a role to be an ombudsman. O whalongo atu o tangata lea e ave uma i ei whaingatā ma whawhita uli o me lelei ma mea whaalelelei se tulou e tau ai uma i ai. Ngā o Yesu e ave e lea mea a. O Yesu e whaikani e mea ringe. Se tulou a te ropa ia wui. But Clarence, you were predestined for this day. This is what the Bible said. Your gift and your calling, God knew it. You didn't just walk into this place. And then he said, when you are in the purpose and the calling of God, you will see an amazing thing. All things work together for the good of those who love God. I don't know if you ever thought of this. Kulanga de leidon me de ke vai aku nga yoi ya me uma. E fe so soangi ya te e ia awange e mo de val au de ale tua. It is not about us, it's about him. Se kulo Afkairo wafiong al Palmia. I want to thank the Prime Minister for keeping the faith in the House. Tai tai nge yol maro,
I've been watching you. I've listened to you. Watching what's going on in the house. Because today we are being challenged by all kinds of philosophies of life. And you know very well. We have worked all kinds of things. It doesn't work. It will only end up in fighting and division, and it doesn't work. That only Christ can bring peace to Samoa. We have seen it. You remove Christ from Samoa, we have nothing to stand on. Our purpose and our calling is Christ to be the head. Clarence, you are predestined to be conformed to the image of Christ. This is your calling. Every one of us. Tato uma wa umanga vala au ka ko le tu e da so ke go foi e da so ke foi mene e da o au me alofa your gift and your calling. You look at yourself, you are unique. Don't compare yourself with anyone. You are unique. Why? You are special because God called you. I understand Samoa is a religious country, but not everyone believes in Jesus. Not everyone. But I challenge the House today. Let's serve the Lord faithfully. Let's do what honors the Lord. Yeah. What was here, Mary? Titi there. There were few of you. Okay, first I had to back my Africa out. I can't remember my oil go wife. You're going to take all this to your family. They're waiting for you. And here you are burdened with all kinds of things that people throw at you. Yet, you can do it because you have been called. You have a purpose. You are unique. Your talent and your gift, you are unique. You can do it because all things work for the good of those who love God. Don't come out here. Okay, there's how for effect a religious symbol that doesn't mean anything because I believe in this word. Moreover, who has predestined, he has called. Predestined means gift or talent. Whom he justified, he glorified. Because Clarence, you're going to take this to your home, your family, all the burdens of the people. But I challenge you with one thing. Sa ko po ya Paulo mga itangatay manako umasay konito. Sa ko pa po ke bo lo konito ta po yon. Ala fa ko po. Oy. Kaway may umako nga ya. Lamar ong sa mako ong sa ma. O masang fon no fon puy o masang fon ta ay mafay tala tangata o masang o may rafa ba. Ay fa per kala po. I'm protected by a weapon called righteousness, left and right. Meron fayo na miyo kong nga ke pui nga way. Left
and right. Right is the sword. The left is the shield. Mea no le amia kong. I fire le amia kong. Ro bold. You are very bold when you do the righteousness of God. I never made it. There's something that surrounds you because of Christ. It calls a hedge of protection. They'll faith kala. Ilo may sakan yin mera. May sakan yin. Le tua. Ang ane le pa nga kipupuya yopu. Whatever mo fasik nga yopu. Clarence, awar karepe nga pu le pa lea. O le pa lea e karepe le amio le ton. You cannot be attacked from outside. It can only be attacked when you walk out of this hedge and do your own thing. Stay in my love. That's what Jesus said. Stay in my love. It's the most powerful thing on earth. You cannot be attacked from outside. The only way for the enemy to attack you is when you decide to walk off of this protection. Satan knew. Mama ilon le ya sa kangi kanga kolpopoko ngai rai pui pa nga mar ka kai do pui el pa le tua fa ftai fa oful fale nei tai tai el malo pui. I pray for the hedge of protection that the enemy cannot get into the leaders of our nation. Bless Louis Clarence Nelson, his family, and all that he does. From today, as he takes on this role, I ask for your anointing, wisdom, and revelation. Show him what to do. You have called him, you have predestined him, you have justified him, and glorified him. Thank you again for the truth of Jesus. In your precious name. Amen. Lau sunga le tai o le samninga. Lau sunga le apostolo to uta lo li. Ato manato lo tu le loma le saunanga au tu le nei aso. Pale whea ngai. To aise matu pala wale ngā ruenga fita. But we feel the anointing of the Holy Spirit this morning. And especially His presence with us. As this is the main purpose why we are here this morning. Not only for the official swearing in of the new ombudsman. Ye tato wo le atua. Ye yalo fangia. Tato talo for His blessings and His healing and His protection to be upon we. Malona mala wina. Pamalo faftai. Mo ngā luenga fitale nei tai au. Au tui nātu lava noa ma le whaaloalo. I lau a fionga le whongfitalai. Mo le whātau tei o le sauninga o le whātau tonga. O le fionga i le komisina o sulwhainga. Ma le anganga whaaloalo. Whaftai atu le whonga le aso. Lau sunga le whailau tusi o whono au whaituna whono. Ao le I whaatinoina, le whaatautonga lau o fionga le komisina o sulwhainga. O te tāpā ma le whaaloalo lau o fionga ina ia e tūlai ane I lau no fō o lo e alala mai ai. A o whailoa tūlanga alo ia nei. Ua o taulima ina le whamaoninga le fionga I le au mamalu o le malo. Le aso luas flumoleono iuni lua fe luas flumoleono. E le unga fono o le fono au faitula fono o le aso luas flumolimo iuni lua fe luas flumoleono. Na fautua ina ai le fionga I le au mamalu o le malo. Mo le Tofio la ua fionga voi Clarence Joseph Nelson I le Tofio le komisina o sulwhainga. E tu sai ma le mata upu valus furma le lua o le whawai o le malo tu tō tasi o Samoa a feiva se lau ono sfulu.
Whapea le fwai upu fitu, ma le fwai upu valu, o le tula fono o komesina o surwhainga lua afe sfumatoro. Pepa whamaunia o tō whinga. O au, tui maleri whano vale toa sualau vile lua, a o le malo tutoa tasi o Samoa. I lunga o le whautuanga, le fono au whaitula fono, i le aso luas fulmaleono iuni, lua afe luas fulmaleono. Ma i lalo le mta upu valus fulmale lua, i lona pui pui tasi, ma le valus fulmale lua, i lona pui pui tolu, ma le pui pui a, o le whaavai o tutoa tasi o Samoa, afe iwa se lau ono sfulu. Ua o tō fia ai, voi Clarence Joseph Nelson, e a vea ma komesina o surwhainga, ombudsman, mō le vai taimi e ono tausanga. Tu ina atu lau nei lima, i le aso luas fulmale ono i ulai, lua afe luas fulmale ono, sainia tu i male alifano, vale toa sualau vile lua, au o le malo. O te tapa ma le whaalo alo lau a fionga ina i ea fio mai le lau lau i luma nei mo le whaatino ina o lau tautonga. E mo le whaatino ina o lau tautonga, wha mo le tūro wa ao tau matau lungo le tuspa ia, ma whai tau le tautonga i le ngangana Samoa, ma whaaiu i le ngangana wha Peretania. Malo whaloa. O au, Vui Clarence Joseph Nelson, o te tautō i le atua e ona malosi u malapa. E whaapea. O le a o tautua le lei ma le whaamaoni i le malo tuto tasi o Samoa. Ma o le a o whaamaoni matau ave tonu o utiute o le tōwhinga i le komisinga o sulwhainga. O tusa ai ma le tulafono, e au noa ma le fefe, po le whaapito, alofa, po le loto tinga. Ma o le a o le whaalia i se ala tautino po le whaala tua, so se whaamtalanga ua o mauaina po o e avea se tasi mau sui. Ai vanga nai o na mana o mia i le whaatingonga o lau ngā ruenga. Ia fisosoani mai le tua i atea. I, Vui Clarence Joseph Nelson, swear by Almighty God that I will well and truly serve the independent state of Samoa and will justly and faithfully carry out the duties of the office of the Ombudsman in accordance with the law, without fear or favor, affection or ill will, and will not directly or indirectly, except as may be required in the discharge of my office, divulge any information received by me or on behalf of myself. So help me God. Whaftai, whamamore saini lau suafa e lau pepa tautō lau fionga. Whaftai lau fionga, manuia le wala awina.
I le avatele ma le whaaloalo, le lao whaapitole nei, mo le malelenga mai le fionga i le tātou malo, la noe lau fionga le taitai le malo, lau fionga le palemia whiwhiria ono po la aule le male tō po la te wau fosi, mo le saunua ngau tū, male anganga whaaloalo. Toia mai sau pati e vi ia le li. O lea ua mapu I whalematu le seunga li. Mapu ia I nia whane le tiunga whaleu polu. O wa lea ua malumaunga le tai au male aso. Ina ua maea o na tātou sau. Ila ua olive o le wha o le tanga tātou te mua mea I matau tu saa. Whaafetaia lea tua malona lofa, whaasalafa, ua tātou waufanga, poto ai le manuia, ma le fia I tia whau nei. Ori ai le ngang whaafetai, lau fionga I le apostolo, to uta loli, hawa le upu whalai au e tō matawina ai le tātou tai au male asto. Whatala ia I maunga o ao pa ia o le tua, le tua le tama, le tua le alo, le tua le nganga sao, le tua. O lo whaavae ai le tātou malo sa moa. Ia te ia pēlo na vi inga, whaavavau lava. O pa ia o tia whau, o pa ia e tu mau. O le malae o le whautu ngā tangia sa moa. O le malae o tō whinga sa moa e fofola ai le whala. Le siapa o lautele wa uma o na tāma manu, a wā le paia, a inga. Tapa au, a inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, ma a inga te whaiwha. Ai nane sa mo o poto. Paia lava lea wā inga, ma lato tama ma o lato wā inga. Le usonga atu mo mapule I tu au ma lato wā. A inga I le tai, ma le vaa o fonti, ma sa moa. Wao na paia mamalu masani tu launa ia. O lea ua malu tawe e paia o le tātou malo. Io lau fionga I le tamainga. Tu ia atua tu pua tamasese efi ma lau masiofo. Io voi lau fionga I le sui palemia, minister o le kapeneta. Sui minister ma le mamalu o le fono fatonu. Fio lau fionga I le fofonga fetalai. O le maota fono Samoa ma sui usu fono uma whiriwhiria. A wā Samoa ma lana whainga malo. Fio le paia maulunga o lii matamaitai o le whaamsinonga. Whaamsinonga maulunga o whanua maswafa. Tai nane fo I le tūtino o whātaua ngai e malu ai le tātou whainga malo. A wā le tātou waso ma le wha moe. O lea ua tātou tepa I ula, matango I ula, futi a manu ula le so. A wā o le wha moe na lupe, o lea ua tātou wau whanga poto. E whaatino se tasi sa uninga, taua loa, whapitoa, I tō whinga le tātou malo. Tō fia lea, o le komasina, o surufa inga, I te tonu o le sa tātou malo, ma le tātou palemeni. O le tōwhinga lo ia I lalo le whaavae o le malo Samoa. Tu sai ma le mataupu walu sifuru walua. O le malo tu tō tasi le tasi iwa o no sifuru. E whaapera whaiupu fitu. Ma le whaiupu walu o le tula fono o le komisina o surfa inga. Lua afe sifuru martolu. E tatau. O na iai se komisina alo ia. O le whala popitonga. O surfa inga I tu tonu o le tātou watanu. E leto e nāma se laina, ua mawai atu wasa, o nisi fo I o tupu mai e o le tunu. Sa lātou tau aveina le nei tō whinga maasa asa, le tau wha amautu wina, o le nei tū tino le tātou malo. Ma le talitonunga na whata oto e tātou matua, e iai, se tū tino wha penei, e tua iai le ngā luenga wha mau popo a le tātou malo.
E le to au talaina fo I tūlanga, o le tūla fono, komsina sul whainga luafe sul tolu, lo whata otoa ina, haia inga whainga whaavae, tainane tūla fono e wha tonu fola wai le ngā luenga, o le komsina o sul whainga. O se I tūtino le malo e te tau lava o na tapena a toa. Ma tapena I le tūlanga e te tau o na iai. E vava lua so tau au ma le pale mene o Samoa. Vava lua so tau au ma le fono whatonu o Samoa. Vava lua ma so tau au I matanga luenga ale malo Samoa. Ma o se matanga luenga po se whaala popotonga e te tau o na ave iai le whaalolongia al tatu malo. Ai sea, o lo ta oto ai I le whaavae papa na mafu ai o na whaatui le tunu. O le sulu whainga mo e ua poponga tia. O le sulu whainga mo e ua le mautonu. O sulu whainga mo e ua mana o mia le vesosoani. Pea whape ua iaini whaafita auli a waunanga. Tonu le malo, tonu le tunu, tonu le ekalesia ma Samoa atoa. I le tūlai mai al whainga malo filia o lea iwa se fulu masina. Talu o na tūlai mai. O le tasi le nei I tū tino sa tilo iai le wha tanguina. Ma le filia o se tasi e te tau o na tau a veina le nei tofinga. Ia lau mea, sa whatati ai lunga o taitainga, whainga whaavae ma tūla whono whatontonu, e te tau ai o na tapena se tasi, awa le valawina o le komsina o surwhainga. O le sa whatino inai. Tu sai mai a inga o le whaavae le malotu to tasi o Samoa, tūla whontu mau, ma matau pu uma, o le tūla whono komsina o surwhainga, na whatatia mai ai, le tofia ina ua iai le tai au le nei. To ono nisi o le tunu sa tusi talo sanga uma. I lalo ai inga ma whainga whaavae ta pena ai ia mauawa no tangata uma. Ona whai leo le tonu mautu pea mai ale filinga. Sa amata mai e le taitai fono le komisio le whainga alwenga le malo. Ona tu ina mai le kapeneta ona whao ina mai lo lea. Ia ao le fionga le whonga fitalai ma le pale mene o Samoa. O le so o lea ua tātou patipatia. Le filifilia lo ia o le fionga ia vui Clarence Nelson. E a vea ma komsino surwhainga mo le nei fo iono tausanga. Ato ai ma le tau aveina uma o tiute tala whengai. I lalo le tū la fono le malotu to tasi o Samoa. Le tū la fono tū mau. Tainane le tū la fono komsino surwhainga luafe lu sutol. O le ata oto ia usa ma uwhainga wapa ia te oe sa tuala ma uwhalingilangi. Fio I inga ma le maupu, susua, fio alo wafu suanga, tainane, le lalatai, ma tua whetalai, ma sa le mulianga. O usa ma uwhainga ia, na ua fionga le komasina o surwhainga o leo tatu au whanga poto le nei aso. Su I le ula lea Samoa ma lafo atu I au tau au. Awa le tau aveina o tiute pau ngalwenga. O tapu vaitasi ma io ina uma le kapeneta. O tapu vaitasi fo I ma io ina le pale mene uma Samoa. I le lafo e talia lo ia, lo fidifidia, e avea. Ma komasina o surwhainga o Samoa. I le nei ono tausanga. O tū maanga le tātou malo, mo le tūlai mai le nei teimi, tā ua Samoa nofu le lei. E tā ua Samoa nofo whealofani. E tā ua Samoa nofo malamalama. Awa a manino a le mata o le vai, ua toa fo I le tai. E aso le nei e leo se aso na whaafua veta, o le talitonunga leo au nei marka peneta.
Au wae le aise tautua e alu fua. E lei foi se tautua e le tauia. I lau ngā luenga sa whauao, whaupō, i le ofisa o whaamsinonga, i nei tau sanga e tele. O lo sila fofonga o le atua. Mai sa tapua i fo i Samoa, i au whaiva alo whirima. Mai le ai se masalo salo i a te au nei o le taitai o le malo, ma le kapeneta, ma le fofonga whetalai. E tau mateina loutu lai mai, e te whesoso ani mai le mau mea o le alu nei teimi. Tātou vai lui tau a tātou whengai ma Samoa le nei taimi. Soi le lalolangi, soi le tāwiringa. Pua ngā ma whaingatā. Pawhi tauli tātou te le manau mia. Whalau whasa ina, sawa ina. Whasi o ti tangata. Mea ese u whengai ma Samoa. E manau mia le tātou la lango whatasi. E whesoso ani, e fo ia whawhi tauli. Mosi o tātou atunu. O le matou te talo le nā. Bui, o e msi o whaltua, sanga ia e ai o le tai, iau ainga, paulo mangafa. Mauto uma e la lango, o wae le o whaapele o tapo ia o whaipa. Ne yaso o ainga, paulo mangafa, malato uma e la lango, whaatua tua i lau tau tua o sa whaimo Samoa. Ia whaima vi ingo le tua. Ia sa inga ia e la io ai o le tai, ia vanoa le kapeneta, ia vanoa le fofonga whetalai, so se teimi. Ia whai ai se whaasoa ini mata upu, e te sila fia, e manui ai si o tātou atunu. Pa ia male mamalu a inga, paolo mangafa, tātou iai le so, ia utou manatua, ia o tātou te talo, mo tātou komisina o solfa inga fau. Ia maualo na malosi le tino le anganga ma le mafau fau. Ina ia tau ave i ona tiute o tātou tofia i o ia. O tofia ai e Samoa i le so. E tau ave le ngā luenga a wase manuia o le tātou atunu. Aluia oe, ma le nei malosi. E te lave ina i sala elu mai limo mitiana. A wā tāte whaatasi pe ma oe. Go with strength. You have rescued Israel from Midianites. And I'm sending you, and I will always be with you. So for my Maria. Ha malo sa noa. Ha taita noa I lau fionga le taitai o le malo. Sa noanga lo tātou malo. O le tofafa lele foi lele mawalunga o le palemene o le fono usu tu mawalunga Samoa. Wa atu le tapo inga le tu tino pa ia mala mamalo le famsinonga. Na le whano no ngā mnu o whaululunga ma le o whainga alwenga whauina o le tala leia le tu. Tapo inga Samoa o whafonga. Whamalo ma lele. Whaftaita noa wale whamoe moe le nei asu. O le mātou te talo. Utu mai le langi. Whata leni mai le langi. Whata mao a inga mai le langi so finngalo. Ta lofa I le whaingo fie le tau saino le sao Samoa. A le saa whai mai mamalo Samoa le saa tila le whautanga e tō wha. Tau mua le tō wha. Ai o lo to o pei le finngalo le atua. Whaftai malele, whaftai sau noa. Sanga whamanuia le atua. I le whaingo fie le nei aso. Ia o le lao le nei. Mo le sao noanga la na fionga I le komisina o sulfa inga. Ia fionga ia vui Clarence Joseph Nelson. Ma le nganga whalua. Ia o te talitonu mai ana pai lango ia le pa ia sau ngata le tatou mafutanga ma le tatou taiao. I le toi tā vai ina I whaamtalanga o Samoa. Ia o le atunu tofi. O le whale fo o pō maao o soolon ta iau mai te tulu I tau. Whata lolo lapa ia. A o le nei asu. O le a whangatonu le
malama mabili tonu le fia mai na manga I se manatu e tusa o le tato wha moe moe. Le sua lau sunga le taitai o le neisau ninga. Wha pea ia le au whainga luenga tutofia le atua. Ai meise si au whanau wha le stala o poasa. Le tupu, malatu, wha aftai le afio mai. Afio mai se itu lou tō whinga mat. E whatu lou te fo le afio o lau fio ngale. Tama a inga, le sui o son o fono o sui tō fia, lau fio ngale tu ia tua, Uncle Efi. Mal faltua ia fitfiria. A fio lau fio ngale panmia, lau fio ngale auli o le malia toa. Tai nane le malu o minister o le kapeneta. A fio vo ia lau fonga fitalai, lau tau wha au pa au muri polo. Ia masui o pan mene o Samoa. Ai meise le fio le mamalu o le ofisa o wha amsingonga, ai meise na ia o uso mana ia o tu whawhine o tele tau sanga. Sa matou ngā lulua e punau nou a wā se manuia o Samoa. O fio vo I tatou paanga masangi. Masui mai malo I fafo mal mamalo le diplomatiko o mfainta to fatasi nei ta ya. Pa per pa ia o le lasi o Samoa wa fanga pot. I a inga ma wo ma e o masani. Il Maota ngei ma I lunga o le live stream o le Facebook. Pa ftailo sauanga matango fielo fiongale. Le li fai fe au. Ia le lopo se fata sa tatou le nei to finga a o titali ton le ai wa fai al tatou tai sili le nei aso tatou te fia ma oli ai a wa o to finga umma lava mai le tua ele tau silingia wa wala awina ile nei tangata fata wa fa au se tau tua mo le atunu. E aona o wha malulu atu I lau fionga le li palmia, ma lau fionga fonga le fon. Pa pefo il pa ia o ma le malu o sao nei, ona o lau le au wai le teimi sa wha tapu laa mo nei wha tau tonu. Ona sa au whai malanga inu ui fafo. E wha mae ana I tiute wha msingo. E whai au masui o Samoa ma le Pasifika. Ai wa avea fo ilea mea wo mai tauina. Matulanga o wa whaawinga se fo I edisi I lunga o social media. Pa pea I o le lafo o sola vuia le sau e whaingianga ngaluen. Tau e fionga le li palmia ma le pa ia o le mafutanga le neita eo. Se tasi lea whaafitauli. Wa a fia I tele a ia te tau. Ma pe o sa nganga lo fionga. Ma le nofo whalo fani. Tangata o le tatou atunu. O le whao ngā se o le social media ma a penga ta whailangi. Whatupu vesi ai I le vā o tangata ma ta tonu o ainga. E o voi e kalesia o a fia I whaamtalanga sa ona lafo. Ma winga le mi ngā ma le popoi o tangata I lunga o social media. Ai mese wa afia tuai man fana witi o tato lumana ina matai se ai la to mafau ma la to langona ma la to amionga o te talitonu e tasi le mta upu e tau ona silsila toa iai le ofisa komsinga o sufa inga e sa ili ne au wala e fufo ele ngase lea ua peio se wha mai ia Samoa ile nei vai tau. E telefo inisi ngā vaenga o le soifuanga manuia o tangata o le atunu. E tauna ngā I eisi sa ili linga mga luenga le ofisa tō fionga. O te fia o tanga I atu o le fia o mai e le tamaitai minsta tupe. Mo se pākeki ala toi whaatatia tō le mato o ofisa. Ka mole talia roma pasia
O tatou ngā luenga o te tali tonu le tau lango sua mai tau mwhainga umale nei ofisa le a tau mwhai ai. Langa fo o tatou ngā luenga e pei o na sao noa le taitai. E whai whaatasi mo le lumanai o manuia o Samoa vi ia le tua i le ngā lefa. O te whaftai fo i leo fionga le au malu o le malo i lau whaatautanga o talia aloa ia ele whaatou whala i ngā pare mene o Samoa. Mo le tofi ina o le nei tangata whaatau wā. Whaftai i leo fionga le pare mea ma le malu o sui uma o le fono au whai tūla fono. O te tautino atu o tiute ma matawhai oi e pe o na folasia mai i le whaawai ma le tūla fono o le a o taumawhai i le mea e ngata i le mawhai. E whaatino, e tusa ai ma musumusunga ma le angang pa ia. Ia ma le tusi le na whai e lau tautonga nei tai au. E mori atu fo i lau whaftai tele i o wainga. O uo, mai e masani ma lātou, mō lātou te talo ma le lātou tapoa inga. O lewa mai a le tau tua sa whaia mō le whaamsingonga o Samoa. A o lewa toi te tala mai e le silsili ese. Leisi whai tutoa. E wha au inai sa au nanga mō le tātou atunu. Momoli atu lo whaftai whapitoa si au mana mea si au tolua. Levan tausanga o polonga le mei fine i a. Ma si au whanau. Mola o tō langalanga sua mga luenga. Na o le pei on sa noa e le li whaiwhi au na le li whaola si le fier whainta o le tūlanga o le tō ong sai ma le tō lava pale. E avate fo i malu poenga i tō pa ia ma tō mamalu pa whapeo sasi si whamtalanga wale a tō sa o tō silsila. E i lava le talitongunga. Lafo ia luu le ai ngā e pe e tato upu masangi pa mangalo mai so mato vai vai. For our non-speaking, Samoan-speaking audience, both here and present online, thank you for taking the time out of your busy schedules to witness this event. I am humbled and honored by your presence. In particular, I wish to acknowledge our donor partners who have in the past and continue to this day to assist the Office of the Samoa Ombudsman. This is no better exemplified than by the ongoing presence in the office of two Australian volunteers. I think Rachel and Lisa are their names. I'm still trying to get used to everybody's names. Under the Australian Volunteer Program. As we all know, human rights and good governance are not new things. They go back to the time of the Greeks and the Romans, who believed in citizenship and representative government, and go back to documents such as the Magna Carta of England in 1215, and the time of the first king of Persia, ironically from Iran, who invaded Babylon and, according to the book of Daniel in the Bible, freed the Jewish people from captivity and declared that all people are equal and all have the freedom to choose their own religion. These are the concepts upon which the United Nations declared the United Nations Declaration of Human Rights, which Samoa in 1962 adopted into our constitution when we became sovereign and independent. So, when you ask what the Office of the Ombudsman does, it is based on good governance and human rights. Those are the foundation stones, ale ofisa. You are probably also correct, Lovo Fionga, that not many people know what the office does. Well, that's going to change, starting from today. We will try and ensure a better understanding of what we do to the people of Samoa, and we will always protect zealously
their rights as people of this country and as people of God. There are many modern challenges. The protection of children and other vulnerable groups from the internet is a big concern. Other countries now are limiting the right of access to children to the internet. This is something we need to think about very carefully, because we just do not take what other countries do and apply it. Samoa is its own country with its own social strata, and we need to be always very conscious of that. We also all know about the high rate of sexual and other violence against women and girls, still ongoing. I know from the time that I was a judge in the building next door how horrific this is. And we also know that we must secure for future generations the right to health and an adequate standard of living in this country, which means also the right to a healthy environment and a right to freedom from damage caused by climate change, loss of biodiversity, pollution, and now the new threat of seabed mining in the Pacific, which is occurring next door in American Samoa. And I assure you, will come here at some stage and will affect our country. For these things, I will make the apology now to the donor partners. I will be a pest to you. I will annoy you. I will keep banging on your door for assistance until you open it. Because the Bible says, knock and the door shall be opened unto you. With your guidance, the office will seek to work together to make a better Samoa and indeed a better Pacific and a better world. I think Michael Jackson said it best. If you care enough for the living, make a little space. Make it a better place for you and for me. Whaftai, ia manuia tele le neia so le alofa ma le angalei le atua. God bless, so forth. O longona le maota le nei tae au. Whaftai malele, whaftai saunoa i lau whionga le komisina o sulwhainga. Whaftai fulu tō whātala i lau whionga vui na nawa taua. Mātou manato le tō whawhalele le pa ia e whaifo. Malai ola mana whonga. Wasa tuala mal maulunga tau si watele e salmurianga. Whaftai saunoa. Mātou talo whaauau. Anga le leile tua. Whasawali lau ato amo. E tū pei le maunga e peo se mōli e suru atu le malamalam. O asa mua mana whanau mo lumana. Whamalo whaftai. O tātou o mai le taulau meo le tātou whamoi moi le nei tae au. Ai le whai le talo i whai ua le nei sauninga. Whai leo leo whatau waa mato whatau mo le mole le whionga le whomftalai. Lau sunga le tateo le sauninga, lau whionga le li pālemia. Sui pālemia ma le paia o le kāpeneta. Mai se foi le paia o le tutino le whamsinonga. Fia mai o lau whionga le tamainga ma le masiofo o lau whionga le komsina o sulwhainga ma le paia o ainga. Moli atu le whaftai tele. Tāpo inga foi le pālemene. Whaftai tele. Ma malu le sauninga. Ma tū maulunga le whamoe o ale wala wino le komsina o sulwhainga. O lau tau tali whalo alo. I le wala watu le whionga le whomftalai. Kau tātou tala le nei aso. Kamo le malu le alofa ma le anga le leio le tua le afio atu. Ua tā pena le whionga le whomftalai ma lona ofisa. Se tau mawhitanga tāla whea ngai wha le soifua ma loloina. Tātou te tāli suai ma whaisi tāla maali e tu lou le ngana. Tā pena ina i portfono komiti tu atu i nei. Tātou te tāli sua whatasi ai. O tātou luo au ma tātou whama vai ai. For the sake of our donor partners, we wish to acknowledge your presence today. On behalf of the Speaker of the Legislative Assembly, thank you for taking part
this special ceremony, the official swearing in of the new Ombudsman of the independent state of Samoa. We wish you all the best. We pray for His blessing, His guidance, and His healing to be upon you always, now and forever. Whaftai. O te wala watu malanganga whaaloalo, ilo sungal taitai ilo sauninga, e saunia se talo whai, e whai weli tātou sauninga malanganga whaaloalo. Yailo, mamalu, malo pa ia I lunga nei atunu. Tai o le atunu. E malo, tai o e kalesi. Pisinisi mai umolo ngadu lue, le atina ino Samoa. Yailo manuia ia, mui Clarence Nelson Malonai. Aftai lo fio mai. Ia fo I le vi inga ia te oe, lo matutu o le tulta male alo male anganga pa ia. I le suafa pelo Jesu Keriso. Amen. Amen.